آسکفن و کفنار کو بحث دمن ها بکه گوتنک بده هسترم کو دگردونه دا ام نبتنه نه او انرژی ما تمام بکه پی دی وی ما بتیپکی هیا کو هست تجرامانه گیان جهش وینش زانینه مادهش انرژیه جیانش مرنه روناهیش تاریتیه فلسفهش جوک ناسیقت و ناقتنه برادیگما یا گیان او روشن بیره یادم او مکانه هلگره ام بخیراتین میوان ما بگیشتی دکن و بخیراتن هوانو طاقة يعني انرژی قوت معنویات ابو زانستیا یا جنولوژی حمود ریا زانستیا فکری ریبر اپو ایگو قوت دایکا قوت کچا قوت جوانا ای بشاتی بفکر ریبر اپو پیشنگ و جنان یا کو جبو جواککه جبو جنان جنین بندست تاکوشین دکرن حتانی دقا داوین هر واهیرو 12 سال وگر آرین میرکان یا کو دشر کوبانه دا جان خواه فدا کر جبونا کوبانه نکوه هر وها میراث کو بسالانه کو حوالا زیلان یا کمین چالکیا کو هاتی کرن حتانی شر کوبانی و حتی هاشی کو ام ببیشن او میراسا بردوامه بلکه اون زانن حوالو بسادان حوال جن هبون و تکوشین کرن یکو پروژه ریبر آپو بردوام کرن ریبر آپو گود از کتم زندانه لیمن پروژه جن نیمچهیش امکانن ببیشن همو جنین پیشنگ یکو بسالان تکوشین کرنه شخص شهید سارا دا بریتان بریوانا لیلایان زهرایان و حتی روجا هیرو کو واجنان امکانو ببیجن پروژه ریبر آپو تمام کرن فتن پرمزن ریبر آپو دانا پیش میں کو ام خواه آزاد بکن کو ام تحمو قادن جیان دا جی خواه بگرن ما فی جنه سیاست هیا ما فی جنه دیپلماسی هیا ما فی جنه کو همو آلیان دا هیا نه تانه ام ببیجن روجا که تانه وکی روجا حشتی آدار کش بو جنا وقتان دنه ریبر آپود بیجه دبه همو روجین جنا جشن بن جبون آویجی ده شخص شهید زیلان دا تواهی جنین پیشن تواهی حوالین شهید یکو کدو خباته کی پر مزن دا ام سوز ددن اوی خطه حتی داوی عمل برخوا بدن و ام جاره کدن چی ام ناخواز حوالا دریج بکن شهید نامرن شهید نامرن شهید نام اوانا تشتی کو هر جواب نداره بگیرن مینا گاجنین روجاوا ای کرد یه عرب Cihan Beyli ya Konya'yı keçekti demeku pedengi dişkene navi vinagihane uji temeni biçuk ve merak coşu heyecana ve balakesini doğravi dikşine nagihan behesta ji koke ve qetini mazındı be بدميرا أفاد جوهرة هرسي بدنا خوي بقاسي دريايا ودسوزيا خوي جبوا عزادية بقاسي عصوية أزمانا وكي تهديد فيش كفتنا وانطا
كيف وبختواري أو جهتيتنا بجنان راد خليكان التابعة لقضاء جيهان بيلي في قونية. ولدت فتاة كسرت حاجز الصمت اسمها نكيهان، ومنذ صغرها جذب فضولها وحماسها وشغفها انتباه من حولها. نشأت نكيهان وهي تشعر بالانفصال عن جذورها، ومع مرور الوقت تحول هذا الشعور إلى غضب، وأصبح مصدر بحثها وككردية لم تقبل تهجير شعبها الذي أجبر على الهجرة وفقدهم لهويتهم، وكذلك إقصاء تاريخ المرأة. لذا بدأت البحث وفي سن مبكرة، وبينما كانت لا تزال في المدرسة في الثانوية كتبت عن قصص حياة النساء والشهيدات في الصحف. دلوب لجابن رورش جاف صورة وتكابن هيلي أسشخص خوش ودلخوش قال كازيان خودكم كازيان من دي سيدارة ريدريجان بينا خار دبلا بكاربن بيجن كوب كازيان محسايا جاء زمان أنها تنخاري شادم كوريد دا شيتيه لاليه كمن شوقة مشنجبك هي كوخادج المسيح كدا تقرأ لاليه دنجي سيفكا بهنتنك يا خابونه هي اگر ازني صامبم او قاسه لجهة كلفشتي قوليلك ياسمينك جزراقا بس بهيدا همو او زارو كنجدايك بنا ناوي فرهات وكليل وانهاتيه كرن جئيرو وبيبا ديا كمين روناهيا سرس بهيدا